yebo ngishayela wena ukubangelwa yini usungashayela imali kwakho ha na uthi amshayela lelicingo ngathi livalekile lenta njani like na ushaya straight ushayela yena unomphula khaya unayo uyayada Luthi you have just 1 minute left the trace number you have tried does not is current area hayi unemanga man hayi unemanga ngathi abasukela lapha emtheni lalela yesinkinga akusimi uthi awukho uthi 10 kahlahla makwakho mina ngoba ngifuna ukuteka indzaba ngicamukele etulu mina ngicela ungikhe nayo ukuthi uthi 10 kuwe mayelana nereport yakho nekubiyela kwakho lo mnyawo uthi 10 ke uthi ngoba sowufeyile kathathu sa lo mnyawo uyaphumula noma uyayekela ngifuna kuva lapho mina uthi salihlala phansi wena bowuthini kungcono mntwana nami mina ngibuka nami awumathi nami mina vele bengimsekela ngibuka ukuthi mina uyathi lokuphinde ngicingana zawonye mntwana ngathi ukhakotini mina ngazama mina mfana ngangibaleli mina ukuthi nami ngehluleka ngadama mina kusibhaka sikho sami sashela havini lokuthi nje mntwana bamba lokuthi usekhonyana lokwatiko kwesingisi uthathu na uhamba ucela lo msebenzi wala majalidini lapho majalidini belungu la ucela umsebenzi wehwabha lamabaleni abo yes awukhona kubona ukuthi lana kuyingodi ke ngena lana yes lokubona ukuthi kunetinja noma kude yes lokho sawubambe sowuwathi nje ukuthi na ungena ekhaya abantu kukhonza sikubhaliwe ukuthi beware of dogs ubone ukuthi hayi lana ke kunetinja uyaphuma yes sekungcono mntwana nako lesikufisa kwethi uhulumende kwasho lo mnumhlonishwa hlala phansi